niwe mu mama wenyine ukomeye mu badokiteri b'abanyamurenge w'umudamu muke nyagajo akazana nagakunze ka nyagajo kabambara neza sinzi niba afite 45 yaravuye mu 8 ariko aza yisanisha nk'urubyiruko aba yambaye kabisa nk'umusore nyine ukiri mutoya nta munyamafaranga uzusaza ntawe mu myambika ari umwe sinzi ariko bishoboke ko umuntu bambika ari umwe inzambara amashati gitwaza yambaye nayo sebagaba yambaye abagiye nko gusa ninko bagira mu design umwe bashumba umuntu bambika ntimuzomuveho aza bambika neza kabambika nk'abasore ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza ndetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zose urimo turamukije abanyamurenge bose kwisi ukuyemo utugara turamukije abanyamasisi bose kwisi turamukije abanyarwanda bose kwisi dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wese muneza cyane kuza kwifatanya n'uyu muryango mugari rini kanisa rinini cyane ibi ni ibitaro binini cyane aya ni amashuri manini cyane gahunda yacu no kwagura brand no gushaka amafaranga ku muyoboro wa YouTube niyo gahunda yatuzanye turamukije abantu bari ruguru ku matongo y'abasekuruza iwabo muri gakondo banze kuhava bakaba bakira n'ukuri Imana ibaheze umugisha dusuje umuryango wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho turabasuje ngo Imana ikomeze barinde kandi ikomeze nabishimire turamukije abanyafrika abanyaziya abanyaburayi abanyamerika imigabane yose yo kwisi turabasuhuje kandi turabiyegereje muri iki kiganiro tugiye gukora ni ikiganiro kitari kinini kandi kitari kigufi kiri katikati ni ikiganiro twakoreye ubushakashatsi tugenda tunabaza abashobora kubimenya kuturusha baduha amakuru atandukanye benshi bakagenda bahuza n'abandi bivanye n'ibyo twarimo tubasaba twaricaye turatekereza ngo reka tubakorere urutonde rw'abagabo 10 b'abanyamurenge bafite amakanisa bafite n'ubushobozi bafite n'igikundiro bafite n'ubwiza ibintu nk'ibyo ngibyo turicara turatekereza mu mitekerereze yacu dubona abo dutekereje tukavuga abo tuzi ariko hari abamama hari abapapa bafite amafaranga b'abanyamurenge mutazi bayoboye amakanisa bafite amamodoka bafite amazu ariko ibyo ntabwo tubyinjiramo cyane ni imitungo dore ko abanyamurenge bari mu bantu bahisha imitungo yabo kubijanye n'amakonte mbere mwari muzi ko twari tuzi runaka ko agira inka nyinshi kubera ko zigaragara tuzigera mu kibuga tukaziharura hari umugabo nakuze numva bitaga ngo nimba ari musabwa ndero ngo yagira inka nyinshi mu banyamurenge ngo inka 800 niko nakuze numva bavuga impamvu izo nka twazimenyaga nuko twarazibonaga tukaziharura tukareba ubwinshi bwazo ukamubona umustar uva hano na za kayore n'inka gusa kandi ziteze neza inka nziza rero bano bageze mu kizungu kugira ngo umenye konte zabo cyangwa se umenye ubushobozi bwabo bigoye cyane ariko twagiye twifashisha abahanga mu kumenya abo bantu cyangwa se mu kugenda bamenya abantu nk'abo ngabo twahereye mu gihugu cy'u Rwanda muri plus de 150 niho twahereye dukora urutonde bitavuze ngo nawe wenda ushobora gukora urwawe bivanye nuko byumva nta kibazo twebwe n'ibitekerezo byacu bidakuraho ibyanyu nawe commentaire yawe ni igitekerezo cawe kidakuraho icacu torera ku mwanya wa 10 n'abashumba bafite amakanisa bafite n'ubushobozi nimvuga ubushobozi wumve ngo n'umuntu ushobora kwitegera indege akavana akaja mu Buhinde akagaruka akaja muri Amerika akagaruka nta kibazo nta kuvuga ngo ari abantu bagiye mu Buhinde gutembera kugaruka bikababera ikibazo kandi tuzi ngo bafite amafaranga ariko abangaba nta banyabushobozi urutonde rwacu 10 harimo umumama hehe nagize ubwoba hari abantu bafite amafaranga kandi hari abantu batazabapfa kwishira kuri social media ariko nyine wareba amikoro cyangwa se uburyo ameze ukavuga ati nibyo akora uyu mugabo afite amafaranga cyangwa se uyu mubyeyi afite amafaranga ku mwanya wa 10 turasanga umugabo cyangwa se umukozi w'Imana witwa Bishop Dr Gahungu Bunini mutagira ngo ni Gahungu wa muri Kenya twahereye mu Rwanda Gahungu Bunini ayoboye itorero ryitwa Girugari Church uyu mugabo twamukozeho ubushakashatsi tumukora amakuru ayo twabashije kumenya n'ayo twabashije guhabwa
uyu mugabo tumushyira ku mwanya wa 10 ku bagabo b'abanyamurenge bafite amatorero bafite n'ubushobozi. Ahanini twagiye turebera ubundi iyo wagafashe ntabwo utega twegerane, ntutega moto, ufite imodoka yawe, ufite inzu yawe, ufite ibikorwa byawe ku ruhande. Mu byo twagiye tugenderaho tubaririza baduhereza mu mfura zitandukanye, abagabo abamama twagiye tubaza, uyu Dr. Bishop Gahungu Bunini twamushize ku mwanya wa 10 ari mu bagabo b'abanyamurenge bafite amafaranga, ayoboye kanisa ryitwa Girugari Church. Much respect. Ni umugabo wakoze witeje imbere, uvuye kuri babandi bafungura amakanisa bashaka amaturo azabatunga. Reka aba ni abagabo niyo ikanisa ritatura bakomeza kubaho neza cyane, mu bushobozi bameze neza, bahagaze neza, amaturo ntaca ababwiye. Sibyo ko amaturo bano bagabo bakize ntaca azabafasha, bayafashisha abatishoboye. Uyu mugabo ari ku mwanya wa 10 rero, Bishop Dr. Gahungu Bunini, turagusuhuje cyane. N'itorero ryawe n'ukuri kandi turakubasha, turapfukamye, tugukoze mu ntoki dupfukamye nubwo twicaye ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 nababwiye ngo ntabwo dutinda, uzi yaje ntayoba cyangwa se ntagenda baririza ngo isaha ni hehe na hehe. Ku mwanya wa 9 turakora tumanuka, twasanze umugabo mukozi w'Imana witwa Revera Aaron Ruhimbya, ayoboye kanisa ryitwa Restoration Church. Mu bushobozi bugaragara uyu mugabo ameze neza cyane, mu bigaragara no mu byo abantu bagiye batubwira no mu byo twagiye dukusanya. Iyi top 10 yacu twabaje abantu barenga 20 bari mu Rwanda, kandi ndabasuhuje namwe mwadufashije, mwakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Hari ukuntu baza umuntu amakuru akavuga ati uyu yashakira iki, njye nababwiye ko icyo nshaka gukoresha amazina y'aba bantu umfashe, sagira umuntu ku mwanya wa mbere azwi ariko nyine nta mitungo tuzi afite. Ku mwanya wa 9 twasanze Revera Aaron Ruhimbya uyoboye Restoration Church. Turakubasha mushumba kandi turagusuhuje n'itorero ryawe, twagushize ku mwanya wa 9 bivanye n'amakuru baduhaye, kuko ni ibigaragarira abantu. Konte yawe ntituzi uko ingana, ariko mu bigaragarira abakuzi n'inshuti zawe batubwiye ngo tugushire ku mwanya wa 9, urawemerewe, ubwo bushobozi urabufite. Mushumba mukuru Revera wa Restoration Church mu Rwanda niho turi, ku mwanya wa 9. Twimanukire ku mwanya wa 8. Hari itandukaniro, hari impinduka, hari ibyo mutazi. Ku mwanya wa 8 hari umumama, niwe mugore wenyine w'umunyamurenge ku isi w'umudokiteri, bamwita Nyagaju Muke, ayoboye itorero ryitwa EPR Kabuga. Utinya umumama utega inshuro zirenga 4 akaja muri Amerika gutembera akagaruka. N'umudokiteri n'umunyamurenge ku isi, umudokiteri w'umugore ukomeye kandi uvuga reka n'ijana, aho atuye ndetse no mu bagore bagenzi biwe. Okay, mu gitsina gore nyine reka tuvuge gutyo, mutababare nimba tuvuze nabi, ariko nta mutima mubi. Niwe mu mama wenyine ukomeye mu badokiteri b'abanyamurenge w'umudamu. Muke Nyagaju, akazina nagakunze ka Nyagaju iwe ntigeze yitwa Gaju, tiyashite mu kizungu ngo yitwe Gaju. Bamwe bakuyeho N na ya na a, banya bahita bitwa ngo kandi bari abakobwa bose bitwa bagaju. Nukuri siko bitwa banyagaju. Muke, turakubashye kandi turagusuje mukozi w'Imana. Umwanya wa 8 wo tugushizaho kubera ko urabyemerewe kandi anabikwiriye. N'umudokiteri wa mbere mu banyamurenge w'umumama ukomeye, witegera kaja hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagaruka. Twage tubona abakomeye bagiye baje mu Buhinde hano hirya bagakwamira, ariko uyu mubyeyi waza yitegera akagenda akagaruka. Turagusuje mu byubahiro byawe ahuri ndetse n'itorero ryawe EPR Kabuga. Imana ikomeze bishimye kandi Imana ikomeze ibarinde. Twakonkobotse ku mwanya wa 7 turahasanga umugabo witwa Leonard, yayoboye ADEPR murabizi ko ari kanisa rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ranakomeye buriya havuyeho Katolika. ADEPR ntahitaba mu gihugu cy'u Rwanda, igira udushami twinshi kandi ni kanisa rikomeye cyane. Uyu mugabo rero Leonard mushumba, turakubashya kandi turagusuhuje. Abarizwa mu itorero ya ADEPR
niwe twashize ku mwanya wa karindwi. Arabikwiye, afite amafaranga. Abadeperi ni abakire ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Niwe twashize ku mwanya, ngira ngo uyu mugabo ngira ngo ni umusinzira nimba ntibeshe. Reka twe kubijamo cyane ibyo ngibyo. Twimanukire ku mwanya wa gatandatu. Ko turagenda dusatira ibikupi. Abagabo b'amafaranga, abagabo bakomeye. Umugabo ushobora kugukubita akakuvuza. Hari akantu nabonye ngo amafaranga mfite ngo nagukubita nkakuvuza. Kandi ngo muri bwa buvuzi ngo ukaba uhawe urya neza ngo unabayeho neza ngo urwaye ari nje kurwaje. Umwanya wa gatandatu turahasanga Apotre Serukiza Sostene, ayoboye kanisa ryitwa ngo ni Gereza des Amis. Igifaransa nimba tugisomye nayo mutubabarire, ariko mukozi w'Imana turakubashe kandi turagusuhuje. Mu bushakashatsi twakoze n'amakuru twagiye duhabwa, twagushize ku mwanya wa gatandatu. N'umugabo w'umunyacubahiro, ufite izina ritari ritoya, unafite n'ubushobozi, unafite n'igikundiro. Mwanya wa gatandatu Serukiza Sostene, umugabo twakuze dukunda aririmba. Turakubashya kandi turagusuhuje we n'itorero ryawe n'abayoboke bawe. Turapfukamye rwose, turabasuhuje ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe. Niwe twashize ku mwanya wa gatandatu bivanye n'icegeranyo twakoze gitandukanye. Twimanukire ku mwanya wa gatanu. Top 10 yangoye ku buryo bushoboka. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukozi w'Imana witwa Pastor Jerome Bizimana, uyobora ikanisa ryitwa Akora Remera Rukoma. Afite amafaranga mu buryo bugaragara, niyo uvuze n'izina ryiwe baravuga ati ni umukire. Hari ukubuzwi, hari ukubukunzwe, udafite amafaranga, ariko uyu mubyeyi afite amafaranga, afite igikundiro, afite ubushobozi. Mushobora gukora igiterane wiwe akabakira adakoresheje fundraising, akabakira kandi mwese mukarya mugahaga mukananywa no kuryamaho mwuryame ibyumba yubyishura. Afite ubushobozi. Umukozi w'Imana Pastor Jerome turabasuhuje n'ukuri ngo amahoro y'Imana akomeze abana namwe we n'abakristo bawe Remera Rukoma. Turabasuhuje cyane. Uri ku mwanya wa gatanu. Tumanuke ku mwanya wa kane. Ni umugabo mutazi, n'ifoto yo kwibona byari byangoye pe, koko nta rubuga n'umwe akoresha, nta platform nimwe wamusangaho. Ni umugabo w'umucuruzi, businessman ukomeye cyane, bamwita Alfred Gatabazi, ayoboye itorero ryitwa Bethany. Abenshi mwamumenye, ni umugabo w'umukozi w'Imana Kanzika. Mugabo ndi mumuzi, ariko uriya mugabo afite amafaranga, ni umunya business, ni umunyamafaranga ku rwego rwo hejuru, kandi ni umuntu utopfa kubona, utopfa no kumenya iziwe. Ariko mu bushakashatsi twakoze n'amakuru twabaririje hirya no hino, uyu mugabo mwanya wa kane arawukwiriye. Twageze muri bya bikupe by'amafaranga, babagabo bakoreye izina ryabo, babagabo bakoze mu myaka yabo ya mbere, bakora ibikorwa byinshi kandi byiza byo kwiteza imbere. Hari umuntu uza kuri YouTube adafite gahunda, aje gusa gutukana, aje gusa kuvuga agahinda kiwe, aje gusa gukora epfo na ruguru nta musaruro, ariko aba n'abagabo ba brandinze, brand zabo ziragenda ziraguka, ziragenda zirakura, n'abanyamafaranga. Abenshi bafite ibigo by'amashuri, bafite ibigo by'imfubyi abana bafasha, bafite ibikorwa byiza kabisa, n'Imana izayibahembera. Uyu mugabo rero Alfred Gatabazi niwe twashize ku mwanya wa kane. Umugabo udakuze cyane, karagaragara nyine nk'ari muto, ariko abanyamafaranga, afite n'igikundiro. Kandi abanyamafaranga murabizi ntibaza babavogera. Abanyamafaranga babubashwe no kumuvogera kuriya. Mukozi w'Imana turagusuje kandi turakubashya rwose. Uwo mwanya niwe twagushizeho, urawukwiriye kubera ko warawuharaniye, n'ibikorwa byawe birabivuga byonyine. Umugabo wa Kanzika Alfred Gatabazi, amafaranga papa, afite amafaranga ava kuri twa dufaranga baguhamagara ngo ngwino mwivuga butumwa ngo munshakire tike, iwe yo kwitegera returu, akanimenyera n'icumba ryamamo n'ibyo arya ukwezi yo maranga atanduranyije. Umunyamafaranga. Turakubasha cyane mukozi w'Imana. Twamanutse ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo ukunzwe n'abantu batari bake,
ukunzwe n'ingeri zose, abakecuru, abasaza, abagore, abagabo, abana bato, kandi ni n'inshuti y'urubyiruko. Bamwita Apostle Sebagabo Christophe Karuvari, nyiri Karuvari. Ibikorwa byawe turabyubasha, ubwo ufite ikanisa riri ku murongo, abaririmbyi bari ku murongo, gahunda zose ziri ku murongo, ibikorwa afite n'amafaranga afite yo kwitegera ahantu ashaka agenda akagaruka, nta wasabye inkunga, nta wabwiye ngo iki niki. Kandi n'umugabo wambara neza, sinzi niba afite 45, yaravuye mu nani, ariko aza yisanisha nk'urubyiruko, aba yambaye kabisa nk'umusore nyine ukiri mutoya, nta munyamafaranga uzasaza, ntawe. Mu myambarire ari sawa, mu mafaranga ari sawa, mu miyoborere y'itorero ari sawa. Turakubashye mushumba, kandi turagusuhuje na Karuvari, kanisa ryawe dukunda. Ni kanisa ryareze bano bana ba ese ni bahiringi. Buriya hiringi nje nakuze nzi ko ari ministeri, ariko ngo ni korari kanisa, nabimenye vuba, ariko nakuze nzi ko ari ministeri. Wareze abana benshi, wakoze ibikorwa byinshi by'urukundo by'iki, ibikorwa birabikwemera n'amafaranga ufite, reka tugushire ku mwanya wa 3. Imana ikomeze kurinde kandi ikomeze kwishimira. Tukimanukira ku mwanya wa 2. Hari abanyamafaranga, reka gukodesha imyenda ngo wambare uberwe, utwike ubeshe ngo ufite hari abantu babayeho mu buzima bw'ikinyoma, biragatsindwa kuko ibesha ngo uri umunyamafaranga kandi uzuje ahantu ugasaba tike, biragatsindwa. Ariko aba bantu mvuze aho bakena hose kuja muri Afurika bo kwitegera, bakagenda bakishura amazu bacumbikamo iminsi ngahe bakagaruka, birabibemerera. Turabubashe mwese. Ku mwanya wa 2 turahasanga Prof Bishop niko muhanda yavuze, Bishop Fidel Masengo, nyiri Foursquare. Kanisa ritinyitse, ntakavuyo nza ndibonamo, ibyabo byose ni ku murongo, kwa utaratibu, amafaranga afite, ubwenge ufite, igikundiro ufite, biratwemerera twebwe bo hirya kugushira kuri nimero 2. Nimero ya mbere na nimero 2 byari byatugoye, ariko tugenda dufata amagoro atandukanye, turavuga ngo reka tubashire Prof Bishop Fidel Masengo. Turabasuhuje n'itorero ryawe kandi turabubasha, tubashize ku mwanya wa 2. Imana ikomeze bishimye kandi ikomeze bagure, izana bakoresha n'ibindi birenze ibyo ngibyo, muzabantu bakomeye, nabwo mukomeye nyine, ariko ngo ntawe uzayemera gahari, azayumva ko yaguma kazamuka. Amafaranga urayafite, icubero uragifite, igikundiro uragifite, abantu urabafite. Nimero 2. Imana ikomeze bishimire n'itorero ryawe kandi mukomeze mwaguke. Nimero ya mbere ni umugabo w'abagabo ufite ibikorwa hirya no hino ku isi yose, mu bihugu byose. Ndakeka mwamumenye niyo ntamuvuga. Intumwa Apotre Paul Gitwaza, Zion Temple. Nta hantu na hamwe ngira ngo ku isi Zion itaba. Amakuru mfite no mu minembwe hari Zion. Amerika. Ese Kenya haba kweri? Yiwe. Ariko muri Kenya Zion sinzi nimba ari yiwe. Ariko ndumva ko utafata izina rya Zion atari ryiwe. Zion kwisi irahari. Afite ibikorwa, afite amashuri, amavuriro, gufasha abana b'imfubyi, abapfakazi. Uyu mugabo turapfukamye, tukuvuze dupfukamye, turakubasha, tugukuriye isapu. Warabiharaniye Dr. warabiharaniye Paul Gitwaza. Ikintu cyantangaje mu bushakashatsi nakoze, utinye unibaze uno mugabo ku kwezi asohora arenga ibihumbi 12 by'idolari, content y'inyeganyege, akakomeza ahagaze bwuma, wambara neza. Uyu nimero ya mbere Dr. Paul Gitwaza na nimero 3 Apostle Sebagabo baza bashaka nko kwambara kimwe. Nimba umuntu uzubambika ari umwe
sinzi ariko bishoboke ko umuntu ubambika ari umwe. Nza mbona amashati Gitwaza yambaye nayo Sebagabo yambaye abagiye nko gusa niko bagira mu design umwe bashumba. Umuntu ubambika ntimuzomuveho aza bambika neza kabambika nk'abasore pe mu mbabare simba suzuye kuba mvuze gutyo. Muza mwambara nk'abajeni, muza mwambara neza, murakunzwe, murubashwe. Uyu mugabo ateye ubwoba, umugabo usohora ibihumbi 12 by'idolari ku kwezi tanyeganyege, konti ye ikomeza imeze fresh, n'ibikorwa byo bigakomeza. Timwumve ngo hari ivuriro ryafunze, ngo hari ishuri ryagize gute, ngo harababuze gute. Uyu mugabo nimero ya mbere ari kwirema Abanyamurenge, mu nyomoze nimba mbesha ibyo mvuze nimba atari byo. Uyu mugabo arabikwiriye kandi turamwubaha Abanyamurenge twese. Ari mu Banyamurenge bazanye amatorero afite intego. Niwe mugabo wafunguye itorero ngira ngo 95 ngira ngo. Kandi ngo Gitwaza nabonye umusaza Serenda yavuga ngo Gitwaza ngo ari mu bana ngo beretswe bakiri batoya ngo batararangiza segonderi. Gucoge ngo bari bafite amavuta ngo ari mu muriro ngo ya moto ngo twe turahunga ngo uyu mwana ngo arahagarara. Yarakiri umwana cogi. Ari mu bana Imana yavugiyemo bakiri batoya kandi bafite amavuta. Intumwa turagukunda, turakubaha. Imana ikomeze guhumugisha kandi ikomeze kurindana n'umuryango wawe, ikomeze kwagure. Tugana ku musozo. Ibyo ni ibitekerezo byacu bidakuyeho ibyanyu. Iyo ni top 10 yacu. Nabonye Revera Mudaheranwa yigisha ahantu ejo akavuga ngo abantu ngo twumva ibintu bitandukanye, ngo ari guza uvuga ngo uyu musego aho uri si heza ngo nibaho kure, undi akavuga ngo urahabereye, uri akavuga ngo tuhabereye. Buri muntu wese agira uko yumva ibintu bitandukanye, ariko abo ni batwebwe, abo ni inshuti zanyu, abo ni abayoboke banyu, ni intama zanyu, nababakunda. Niyo top 10 twakoze y'abagabo 10 b'Abanyamurenge bafite amakanisa, bafite n'ubushobozi. Va kuri babandi bafungura amakanisa ngo ni business, ngo amaturo ngo azutwigishiriza abana. Wewe bongo amaturo azagukoroganisha n'umuvandimwe. Niyo utatuye ninga bakakureba nabi, kutagiye gutura niki ntukigandukira itorero ngo kubera ko tatuye. Hari amakanisa menshi usanga bararakariye umuntu, ntatanga icacumi, ntatura, ntazatanga amazi mu bashitsi. Ariko aya makanisa mvuze y'aba bagabo niyo mutatura, ibikorwa byabo bizokomeza bikagenda neza. Mwatura mwareka, n'abagabo bafite ubushobozi hasi no hejuru, n'abagabo bize bafite amafaranga, bafite n'ubwenge. Numuhamagara gusaba bakora, ariko nta nyungu baba bashaka mu itorero, nta bukire bashaka mu itorero. Iyi ni top 10 yacu twagiye tubaririza. Abapasiteri bo mu Rwanda nge batandukanye bagiye batubwira. Ndanashimira batatu twavuganye muri bo bakomeye bangiriye inama. Bandi muzi bari ku myanya y'inyuma, ariko abangaba n'iryo 10 rya mbere rifite amatorero akize. Murabyibuka mu Rwanda bigaza gufunga amakanisa atujuje ibyangombwa, ngo nta parking afite, ngo nta zino za proof afite, ku buryo wenda umuziki wose akuza. Aya makanisa arazujuje byose, no mu yafunzwe ntarimo, nta nafite ubushobozi banabyemerewe. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima, amafaranga ya Mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Duhuriye muri comment section. Ciao ciao.